Pandao Panemayo. Peparuman di Puri bakal kekawitan dong kanti kali jani. Tonen masih ada pengabeh di madan bekal. Kalau kengken yunuk nih. Hah? Tiang? Gaya apa jemaci deh? Dangkrak, dingkrek, angkap dori deh. Kengken cara dongkang pentil. Gaya apa jemaci deh? Gusti, dan kemana ring pekayun? Yang Gusti sampun sayan lingsir. Benjangan telas pengabeh ring puri, sira dari pengabeh. Bangsa ini kok bang dari pengabeh kapa-kapa. Mana tiang kang antipok. Saya lagi dari Agung. Itu mencine bakal ngerep bener. Nggih. Dadi pengabeh ngisi gumi kena cair gitu. Patut. Cekang anak kena. Pengabe bau danau mandri dan Gusti Agung masa senon menak itu anak Agung mudah aja mah keples jangan tangkel lo mau keples cairena ditangkel bau rencacing lawan Panak gerupuk sirot kakas kekes silap yen monde sebuah pedampiak pengabe hari kalau bakal nyangerur sepujel nak jagung dong lekek cebetua ampun di tiang pesu ngeleklek Gusti mesenon ne sajan dia mau buduk cai dak make kata cek ngajak pengkung parakane sing dadi orang acan pakai kira kamu sih aja lah ayo yen blengih ciri dong nyajang pantas apa remonto supo nyebak beh misi lengser bungut cine kencen cara bungut Donald bebek not bener dak make keta ya weh Gusti Agung beredasi jag make jangan nadang tenas cine ampun aja galak kengken popatih perintah Pak, mau pati sudah diketa. Tulas dak cai Ibu puane dan kengken dicang ngiring Gusti. Kan dicang matur kene gitu yang kata yang ada ngapo kan Gusti nih. Pates tadi pedin jangan sedang terus cai paman gue sampun wenten ring ajeng kati mangket yen menawi wenten baos ya cita sane patut kati berhenti tiang pidaging durus Joko Dewa ketel mau campur waktu inggih pidaging patut pisan kaki atur Raden Tiang Yatu duaning sampun jangkep di sepemetalan Paluwuh Joko Dewa ngalor pengabelike sampun jangkep jago nyangrur rutuh wacanut terus Nuna selugro matur sisip di tiang ragu dan lempar sekade atur pengabeb di nemang kesam nemangkin sampun wenten iri kiri ngajang beli durus sang rumpang mau caner yang pengabeb di nebli adi sang tiga dewa nah pemekas paman bau tanda yen buat kemelahan bumi kemelahan jagat rasa sing sanang yang telah lawan paman keleng rasen din kente mahawana
Nyak lantas carajani. Nyak yai banyak nemu nemadan kemah ripah loh kinawi. Sing lo sangkani subakten paman. Itu masih subakten yang banyak. Pemegas yang paman. Semang gelah naong paman pengsido tangkil di ajang gelah. Sing yang ada lep. Mula tuah undok yang cening. Tadi di subani cening iringan kayon gelah. Ngentos lingeh gelah. Melingeh itu di singosana nih. Tadi metu sepet kayon paman. Gente hawana. Yen cening lantas ngentos linggih kelah penangan jamine. Patut kedamping pen arde nari suari. Nang paman mau pinah. Nemulo patut pejatuh karman yen cening. Kaden ditu di Candro Dwipo. Utung lantas gumi Candro Dwipo nih. Dijonyen kelah kalih tetagon. Pengman semedon utawi pepadan gitu nyen kayun kelah. Siapa aku? Mami cang lugero titiang aku. Dong ngamung mau sengiana, kebatak mau seng calon rapeliana, cukuri dewa jak puput kemewah-mewah. Yang kemana cantuk titiang, dangan wicara deputiki, nabi sana aku dah. Lali menawi cukur dewa, pas semedonan cukur dewa sana gumanti pepadan kemana aku titiang, kantun makwe, waktu. Reng pejarakan Singosari jagat dao taler persebetonan Cokodewo. Kemauan sana pineh kumantung reng mana titia. Dor pangit pacangane ligeh anak dan wenten tios tuaku. Wantah sesunan titia iri goreng jagat sayong sarbo tuaku. Kagiat saja gelah paman. Miranga ngatur paman ibu kok itu merekapin doi beli. Paman matur. Bang Presiden piana glan nyuang ke muka sayang sarbo kita kenal paman. Hei, satan ini paman matur. Subuh paman mapinah. Hah? Nyen ratu sayang sarbo itu. Kadang mula musuh bebuyutan gelang. Sedo ipaglaok jaga dan masih ulian dia. Ne jani melang pedingahana. Cutek gelas yang setuju. Yang yang tadi piana gelan nyuang ke muka sayang sarbo. Gong, sen modaya gelah. Kapan cari gelah peminah buka ke kene. Kengkian toh. Gelah orang cai kalau memantu ngajak ratu sayong sarbone. Yen kanti deglah kalau memantu ngajak cicing sayong sarbone. Nulas yang dia banyak. Banyak seni deglah angot lah mantu di puri. Duago. Ada pemibar dan wenten manah titiang kurun lagi orang Cokodewo. Asiki manah titiang bakti reng Cokodewo mangga sidoja kabenyang kungkur mik linggih Cokodewo niki. Dado sayang-sayang lempas ke manah titiang. Pemutus kayon Cokodewo dekati makin. Yang sayang ke memantu kelawan agong sayang sarbo lasian Cokodewo ngangen banyak di banyak sanangen Cokodewo mantu sama Nuan tasnya banyak. aduh aku lawo nungwe ko yan ayu sanang mapi kayon Cokodewo tedong jagat kasiwi kasungsong antukipun banyak rumah sateng yang merago kaso Cokodewo luar kadi sutro petak kawentanan Cokodewo mata tato ipun banyak kales sol peteng ligeh ipun yang dinar gambang titiang sapu napi kadi ijet payung kemana hantuk titiang yang serahina itu terpetak mekosot kawan ijet payung mejantan dekot dekil kawentanan ipun sutro petak wah Mametang lugero titiang ngilang galah bos-bos murunang dewek ngadog gereng ajeng rikalaneng Cokodewo medales kadi mangkin
Risa sampun wenten atur Raden di Tiang Agung mau wetu sungsang raris papinah di Tiang Raden aturipun. Kengken diatur Agung itu. Elah aluh penagung alih pertiwi mimo linggih hidup kelawan tegak ini panjang. Ido sat mako sutra petak, ipanyak sat mako tanah jet payuk ke bawah gitu hadap igo. Hah? Iyan subuh sutra mau tamu selemah dina je yang mau kosot. Amon apa dekot nih, amon apa dekele agiges ampe gang rumah sinah putih bukan jati bulu ha. Cocok. Kemudian tadi kita bermatur diajang lagi. Apa kepinane yang cara emas? Yang saja emas mau tamu, kudang tiba dia tanam di baca ini, ancet sinah iya emas ke bos. Wah, dong pentes, beratnya melepet satuan patih berdiri tadi. Daden yang cutat tengciang peminat beli persetuju, jengken pegang kami dan anak jagung, setuju beli. Ye. Setotameng bener dari pengabelinge, rikalan yang dijauh, rikalan yang engken, ngabelinge hidup murdan yang jagat. Nah, Wah, dong melah penbeling aliang pengimo. Yang mula saja mau tamu ya mas, dibaca nejang, tanam dia di barang, nu keraos mah ya. Mas ya ke bos? Udah. Engken, beten karpetnya tawang udah. Tanah ya tenut. Apa kan kalian tongos ya di pelanggaran senjang. Ada ngerawasan tanah tu tamu, ada ngerawasan tanah tu luwe. Bah, jag sing sod ngentung nyamo di pesepan. Dan kemulan mulut tegak ke beten. Kengken cara bumbung seru kena penting. Panyo seng buat ke belengis mik, lengis angon ngumat boleh. Nu mau bawa Bangkok, nu mau bawa pergi di bumbung seru. Nas Lukro, ampura Gusti. Pangyang ngadapin kene. Sapun apa Gusti? Cara bumbung seru, nu tetap mau bawa pengit biar lengis angon manyo se kendan bawas Gusti. Kaden pengite sing laguna di gumine. Jadi macam-macam betul lah. Kegiatan macam-macam. Dong dijauh taman air penuh, dijauh melahir pengit. Jauh sing kana petik bentor lagi gedak cire. Nih, tugas penampahan kuning aneh. Tidak ngayen Gusti mepat di perantanang. Bang, nang balin lawar beno apa ya kuangan. Mau bomisi, petsin bomisi. Kirangan niki Gusti kan merasa seru. Moji menunuang seru pengit, ada nang orang seru mik. Bau dagingnya seru pengit, bang telu je nama. Berarti pengitnya kan benten guna, no? Berarti bang telu niki nambah, tentang masih be nambah. Kayon Gustine sampun kemana hantuk titiang? Mangno rabine ring puri sami pepadan kenten kayon Gustine. Nah, pangsing bener kraos memado-mado, angang kai karang ulu, asu munung kraos bener. Patut. Ya nak agong mana nak agong kamil. Yang dah bagus bang Dayu kamil kentan baus Gustine. Hah? Yang nak Gusti tapi patut ambil. Semeton Gusti aliang wakil. Yang sampun uning semeton Gusti, udah rapet Gusti tak jabo, ada Gusti dah liang kan? Nak jabo niki. Kelang di bawah. Orang-orang bro di bang. Weh, kat koi gobang milu ngeke awak teki aku Cak sing ngeke. Jegliu sesatuan ya nih. Rabe nana di karang kepatian ubata beci. Mula ya nak jabo. Kini mungkin abang tawang cini. Udah dia. Ada yang malu. Kengken. Sangka rabendane sing Pro Gusti semetonan Pro Gusti. Bener. Mapan istri-istri Pro Gusti ne makajang di Bali. Ah, Gue kiring dane. Ngebuat. Wah, parah. Sing suot-suot nyung-nyung satu anak doang, kai. Rah, tegak kang iban cine. Cara munyen ci teki aku pak pangliu ci matur sekali nak linggih atur cine. Pangdo liwatan tiang mau beli bagan ngajak agung ini diajang, kualo setonden perangkat mau beli bagannya dot tiang nawang kenunuk pejalan agungnya tugas kajang kliwon. Tepukan tiang agung mereron, ngajak somah, ngajak pianak, mau busana adat nyun canang pejati nak luas kija agung dalam tu. Mula saking dulak iri hati beli kabar tiang.
Kat ke pejalan yang perah, kat ke calung uyah yang jumah, kenapa dia? Dong sing jairi, dot nawangkeun perjalanan di kuda kengkene pang bener ban ngetutang manipuan. Bener? Kengken. Iya gong ni umat inu. Totan ni dewek pina ke umat inu, ni kraos bakti ring ida sayang ini. Mula tua ngatur orang bakti, nemu dengan layan, apa buan atas kacang klion. Oh ngatur orang bakti. Ngatur orang bakti wake. Dijo ngatur orang bakti. Diajeng patmo satu ya dari pulau. Oh diajang Padmo Sanone ngatur orang bakti. Apa lakar Padmo Sanone itu? Apa lakar patmo sanone? Benar? Bo bener kenapa takon nih? Dok apa lakar Padmo Sanone awenan itu ngatur orang bakti. Cene murid TK. Kengken. Ni dadi lakar patmo sano batu paras batu mau ngadan ngeraosan bo batu orang keto ngadan tinggi. Oh batu paras batu lakar Padmo Sanone itu lantasnya kau panglimo. Kemudian perjani pesul lengah nih agong tadi ya. Tadi batu paras batu tadi bakti nih. Dot bener matiin batu ditukar ada kudang serak kena matiin batu. Kena tukang tugang bos ada nomang oh. Melajah malu ibu makana nah. Padmo Sano ane melakar di batu paras batu tontonang sawire subuh kau pokaro kau puput dah lagi dah lincir turmane ke dagangan pendoman. Mawena nih ide sangang widi kayon melingge nete mawena sebetul Indonesia sebuyuk pas orang bakti diajang Padmo Sano. Upo karen gayan bebantenan yo. Benar? Itu masih yang ada jelma jabo dari rabi ke puri gayan bantan yo. Ke walau wakil tanpa masuk ke nyakop lima ngatur terima ke puri yang ganti ada pejalan keto wakil tan suka. Apa kebinaan dia anak jabo dari rabi di puri setonen menjap di puri subuh kau pekaro mawinan badan jelas sana jelas sekar apa binane yang benar somahe mati kerseng cakop limau hah? Melajah malu tipak ngawal Nang ragat ngono kok. Cara paling mangkano dari pate, cibo paling dua ke dari pate. Sugro dikia lintangan di tiang mau beli bakal ngariannya linggih cokor dewa mangdo patut mangdo sida nungil bebawasan pine becek mangdo yanak tangkil dengan ajang kadi mangkin Matur pisan sekali atur pengabeh bene beli. Mapan yang anguk kaden yo jening. Rak, anangkel jening. Jeneng bagus dewa. Jatene nakene nyene. Ibu kita masih aja nih dewa nih. Ketekaning pengabeh dewa nih dini makajang. Nama blik bagus. Ngunuk kangi dewa. Pemekas pejato karmani dewa nih. Nane jani sangat pangide ibu nih marakapin ragane dewa. Matori dewa magalang-galangan marakapin yang ibu sing tadi makebangan nih. Kengken. Suboy dewa ngelaga gelane. Jening bagus dewo. Kengken raos ibun dewone benang janine saja. Pengsingnya aji subuh lingsir, boleh pen aji melaksana. Pet aji lantas melaksana, mana aji nak lo. Sing manut amun kayon dewone. Dan subuh aji kenyal, boleh lantas pemargen aji nih. Yang mirip dewa subuh ngelah, nang matur dewa kapen aji. Lek dewa matur kapen aji, nang matur kenipun dewone. Dumadak sane jagi aturang titiang anut kadi pikasan aji ingyan iki rasa Limone oyongan nak depati grepe. sane meledang titiang ring manah Nyen. wantah pianakipun paman werde Pianak ni paman Wardo. Iya yu Chandra Dewi. Ya, Namulan nene apa yang boleh pidan ibu setuju pesaneng. semua aji nih suk semua. Mulut sangkani dewa dua. Duangku. Dados te Joko Dewa Arso ren penyeruan gue. Ipun ya
Ayu Chandra Dewi sapunika. Ya aduh. Jak mekesiap meplengek rasa gelah atur paman semitene semu sado ngamras ke desa ye ratu neyan juang ke Chandra Dewi yang ngon gelah soma paman nak sing setuju sing setinut Ye Agung. Kadi anak alit Jokri Dewa. Nampelin atur titiang sana kantun nungka. Mana titiang teh matur, yeh ratu, dege calon raben Jokri Dewa. Sapunika mana titiang, tu kapan titiang kurang lempas, reng daging kayon Jokri Dewa. Titiang wantah setuju. Yang siap. Yang jak ngelangtor sing cepok berangkat sing misi reng kene reng itu. Nah ya kemaro jak nemu gelang, suk semanglah paman. Nah pemekas paman orde, apa men sangat lantang lah kapin paman. Jak pemekas do pianak pamane Yayu, kelindai lah angon lah mantu di Dipuri, saat maka beno yang ngatur keuangan di Dipuri, nang matur beno. Terus matur ngayang itu nak aku. Daging komitang lugro titiangku majang lelingih Jokri Dewa. Kali sesampun palungguh Jokri Dewa nyikiang pikayun sareng itu yana arso ring pianak titiang bang dongayat dados rabi ring kuantan nawagang pisan ratung. Nabi kemawinan rasa punika tuaning linggih Jokri Dewa kelawan tegak titiang banget memanehan pisan. Linggih Jokri Dewa tanpino sudah petak akase ke bawah titiang puniki banyak sak makut tanah cip payung laris ke bawah yang mengkosot dan urungan tekor tegil penadi linggih Jokri Dewa yang ning wantah dados sampunang nawagang waktu siosan dan sang nawagang yang waktu Kudiang kedo beno matur. Waduh Wah ampunang pamit teng titiang tungjang tumen belum kekene pateh werdone. Widi rumah satpao tungjang unda pangkori. Kita ngone matur kewala limone metumpuk. Apa artene tau? Apa? Heta! Yen subanyak perjalanan tepuk. Cara tengah pancoran metatakan batu, man bener tua tetesane dipeleh ket kenanang ne Agung kae ngetongot. Nah. Paman orde. Dadi maro kepikayun ben kelah benangan janene. Mirip tunos wecan kelah ne tunas paman benangan janene. Sangkal sing sida Yayu katur mai kepuri. Ban mirip lacor puri Suryo Dwi Puane, mirip adop ratu nemlo sana ngatur paman Yayu. Aduh, Ya Allah ganggu aku. Pangno nenten ngelintangang Jokri Dewa ngruntuhang wacana ring panjang kuwi. Wawane titiang laris matur, risa sampun wenten atur adi titiang rasa kebos paro natar budi sane patut sadang tegak titiang. Majang ring itu yanak puniki wong wanita yang matur gumanti sangkan yang lungkus kaya Jokri Dewa mangdo pianak titiang ayah terus rapi ring paman orde pangseken ben paman awan paken gelah mai unuk to sing nyanang paman Sumadang saya mula nekeng tuas membatun buluan jek memungkul kena gelah sing jada nyan ben nuwa pare dur gelah suboman besik paitungan mesemanya kelawan pianak paman dados nih Jokri Dewa sampun muputang wilangan inggih yen ing sampun sapunika katur nggih Jokri Dewa inggih terus hamil sampun hamil didelong subetawang daya mata kekene inggih laris ya katur nggih hamil sampun Gusti
Ampun cuma daging pintat cak aturan keras tuh gelis ha. Sina mulon lah alih bener tuwo perjalanan ini. Kayun gustine sapun api. Uleng udang tipan ban measo lebih ke duang dasar tipan ngayah di puri karena gaya nang panak mulu. Melah pekardini melah hayah helan bakti di puri mawenan panak kelantas jadi nunggu bagio nepoken perjalanan pada rahayu. Yang cara cai jelek pekardan di bumi ini. Uluk-uluk timpal, tadi provokator, tukang uluk-uluk ke Margone 15 atau orang penyakit konden karuan, manfaat. Cak mau pedul. Tadi anak mau tanda sapuniko. Halo kang tinemu dan sapuniko gusti. Amun mula jelek pekardi ini bin pidan sing nepoken bagyau. Nah, cara munyin cai ini teh. Bener tuh nak dot mula bang mantres desa maksud. Yang tadi mantres desa batas nang sokun apa nang besik. Gusti, ilingan. Mangdo tidak gelis tangkel, ani baru rarahang. Nah. Jangan nggak boleh asik. Nah, kagak parah kan man pengengalan bener tangkel kepulih. Ya, Makanya dot kayak negakang sogon baru. patut. Mawen ngaleng atur ngustin caire bang si dojo dadi rabi di puri lantas tegakang besokone sila pengatas. Kaliwat tukanan. Amah temah bodai leboy. Patih agung ibu ke bos bakti leken panjang kepada kejang sengsan ibu ngelas sesana. Nawang ibu pertius sesana yang parakan. Tingkah nyawi itu ring sanggup pula ke lebih wawalangan tinebah dening pengingon yang warna po. Diajang muda ning jagat ibu banding lesit hangjit. Si cukup kalau kan meba ke penangkilan. Menbok bagi nang gondrong gitu. Nanang pragadang monto malu. Jagluong paman aja dadu. Mekenyat-kenyat anuat pong tini diajang ide beli. Pemekas paman agung deh. Nang lantang-lantangang benang apa pinang. Iya yuto nyen, ha? Dokadan keponakan paman. Jeli melah yayu ada di Prilan gelahang barang-barang pemekas paman yang udah kang dini di Puri. Inge. Dong sampun rauh ke cokori dewo salit arso. Sangka nyurian gumanti pejujak di tiang sarang paman duwe. Lali menawi coko dewo. Ab jagat angin kewasaning alam demokrasi sapunika. Kalau ngerasan kekuasaan patut yata membukat, patut menjujak, Rien. Mawe neng ares, anggota legislatif, anggota DPR, setudahnya bakal rapat jak mekrak, ipun sapunika. Dah paman, ne mulone ku anti-anti anglah raos pamane, nyak lantas paman celah pujane, nyen orang lah, kadang gelah orang lah pangabe. Kemauan sapuniki nawok titiang. Penyeruan duwe pianakipun werde kantun ledah cunta kereh ke gubuknipun wantah peng panjang. Sedurungipun manyangiring puri pacang dados rabi pisan mangde mepamit ipun rien anyu cilaksana metirte gumana dua. Dung, suk semoglah kapen atur agung benang janine. Nanging donyen agung salah tampi. Yen cara ngancuk tabuane, agung ngancuk agung gencer. Ajak ya ayu ketelengin wano. Di subuh pragat pulau paling ya anyu cilaksana, ajak tangkil ben mai kepri. Bang Sidon yang telah nganeng pobiu kalan ngajak ya cening. Duaku, pamit titiang ring ajeng kantun wenten ramanipun. Kemudian tadi jak pragat mau pamit. Pengklu pengpat picol di puri jak tampokang mau pamit adi. Iyayu to nyen. Tiang jorang lah panah kalau agung bareng masing lang. Yang rubo yayunya ngayah dari rabi di puri agung ngangsan melah tegake. Yang tadi tebon di nunas paicione dona papah cuma angon tekor banyak gedenan pasangan cara bodak jenang boga itu. Mau yang digaki sama teng janake. Titiang mau pamitin mana boleh mau pacarin penyuluhan duit yang Ibu subuh nyangsan lingsir. Kita masih aja nih dewonya. Bas kaliwat saja dot ibu nih pangingaleng-ngali bungelang mantu. Nah ada pebasan ibu nih markapen yang dewo. Satonda nih dewo kaganang Banten mau widiwidan. Depesan nih dewo pok-pok ngajak yayu.
Apa buenyen kan di dewa ngelaksana yang nemada naur krasmen sing pesan to dadine. Mapanada dikecapen niti sastra. Pang prasideja dewa ngatuang putra. Putra suputra Sadu Gunawan kitu kayunipun ini. Kalintang mau tamu. Titiangnya dia sairing sautan purun tempal ring tel paucani. Nah, jeneng bagus dewa. Ya. Di benangan janine nyak lantas nemu gelang. Pebawasan aja nih. Kelawan ragan dewa nih kita masih pengapih dewa nem kejang. Nyak lantas si daning don apa nih apiang situ kepangguk. Mire pada kalau pebesan dewa nih kapan dia agung. Haji nyantos dewa dipuri. Pengayan sama polim pajar semata. Lurus. Terus Adalah hangayu bagian tusuk semanggalat pesan. Ya diasun menjugjat walau ngalih ane madan utama mula jugja kan tulia ngalih lengis kerodok malu luaban rorobane pangkeno ban nah apan tan pariwangne paman lakar marangan ayo luas metir teu yatra dekat gelah denyen lempas de ampah pangyatna tur waspada sing kena ben penangkan bayo di tengah ngalas paman daging pisan sampun ang cukado sumenieu dengan ayah titiang wantah sairing waktu. nah gelah ngalas titiang di titiang tumadak si karya pejang paman Terus ya. Jati mulut amat cai, sing kenal penting ajok kemungkinan dalam peminak pakai deh. Ya nina ngake cara bebodoh, merasa mirip si bakal ngampel yang pemenang, mawen pesu kedek ini, pesu pengwalek cai ini. Ya wale ingatan, tangon liangan leng, tangon liangan cepat. Di mula ganti saud cai ini, kan kepipes di buntel kebis-bes wake, raga. Ala klep gredek bos Gusti ini. Niki wawu pada persatuan tain kami. Di tengah bersatu di sisi beras-beresan. Yang sampun kayun yang ada dos rabitan becek lingi Gusti. Kemudian man Gusti ngeuguk mana. Mana titiang panyakan belok-belok kar ngeug. Niki Gusti dados pengabe melinge di kursi nempuk. Ngaken dasi ngeuguk dan lekatine. Besur cinyatu. Ben mani ben. Jatene sen tadi siap pengucin ah. Wah ini pati gedenan gerak. Orang siap. Cai mah parakan saya. Nge. Ah, Titiang. Ingat wake. Titiang ingat yang ingat meriki Titiang. Uli setepak badan waton cinyiraka. Nge. Ni mula sayang kapereng cainya. Wanta linge Gusti. Bener akrian agong sehingga cicing werdoto. Siro cicing. Waduh. Mang Gusti makengke ya cicing ini ke. Nang de pelintat-pelintot cinyatu. Bang Gusti orang cicing semeton bener gitu ya. Cicing Gusti orang konyol ngedak dah. Jani ado lantas unuk kadi jani. Nge. Uli kengken pancai pangsiplen singit. Ke walau bisa cingal gaya jag belus tade cinta. Nge ya tan magaitan belus bungote. Ian pulas belus karena metete. Laga cang medo. Nge. Yang karang patia. Terus.
Kaget sampun rauh haji saking puri. Men sampun api kuentenan peparo manih rekereng puri. Inayang baos. Neng Ayu, kita Titiang. masih mongke. Konen yang madan bakat peparo di puri haji subuh mau pamit. Nung udah dada sapun ika ji, napi sani ngawinan. Nah yang unuk neng awin yang kadukenya haji nak tusa. Kuala jani mara sido benceneng rasa. Kengken ayah lan baktin haji ni duang dasar tibane sebeliwah. Cara pekawangan ceneng kelawani mongke. Kapah haji nengokin ceneng mulih ke karang kepatihan. Ngalin pianak barak nak ngudiah. Nejani ceneng sidong rasa ngayah lan baktin haji. Ceneng pangnawan. Sapun api yang Ceneng nih nak keharsang ring itu dua gong putra pang sidong ngayah dari rabi kode di puri ini. Nih bokeh wah lantas pun haji makan aku dados asapunika Gusti. apaan sih ada lenan bene patut sarang ngajak mabitungan ceneng dong kira ngoputan haji sinunggal. Bagio lantas ceneng ngayah itu di puri. Yang kayun-kayunin haji dah pejalan cenenge. Di subane ceneng ngayah tadi rabi. Manjing lantas ceneng ke puri luwehan koriken telung tangkap di patut sandang kelopen ceneng. Rayunan cenenge di puri bahas beseruh pengsolah. Pesirapan cenenge lantas kalang tumpuk mapirade turmane kasur lebih amat bagian cenenge. Aji lantas di purinya lantas saja aji mapitungan di karang kepatiane. Cina haji mati di pemulasan. Haji, sampun ang haji mabawas ka dia sapun ikereng sikian di dia. Ya dia nyen wekasan di tiang dados rabi karsayangan tok ida dua gong putra. Dekapan di tiang presiden lali reng haji. Yang dia muniki nege sayang haji nema putra reng di tiang. Tan sida dan di tiang pajang lali reng haji. Sampun ang haji sumanina. Neng. Kalau sing sido lantas benaji ngelidin buka jani. Apa buen lantas ceneng karsang ring itu dua gong lingsir. Kadi rasa nyenangkian aja karsang nak ulah kacur jani neng. Di tiang nalar sapun ika ji. Jatane di tiang sampun pupot tato ring ida dua gong putra. Nah walau kene nah neng. Kayun ida. Di subane lantas ceneng ayah tadi rabi neng. Dumadak pang sido melah pejalan ceneng ayah tadi rabi. Ane sandang buatan haji sing muatang bahas pipis sarta berano muang sesocane. Ane patut sandang buatan haji apa? Rikalane haji mati batas pangado nyumah bangke haji nene sangat buatan haji neng. Haji. Benyangan haji sampun ang mawasa sampun ika. Prade benjangan haji newada. Di tiang wanta putra haji sinungil. Sanang patut di tiang pacang nyumahangan haji. Lautang subuh ceneng ayah dari rabi neng. Walau pang melah-melah ceneng ayah dari rabi. Setonen ceneng ayah dari rabi di puri apan ceneng nuk ke bawah seletah. Jani ceneng ke pernikahan malu nyuci laksana. Lautang ceneng pang sidem berjalan. Turmaneng pang ceneng dari rabi utama ri bekas ceneng. Mensapu si resani nyarengin di tiang pajangan nyuci laksana mereka ketlakuan. Ane marangan kuda ceneng sing jadi len wah ajin cenenge ya aku ngaden haji neng. Ya haji aku. Bener. Yen wantah dados ngungsur di tiang ring Gusti. Mangnane Gusti nyireng di tiang nyarengin pemarkandane Gusti Ayu mereka ketlangin wano Gusti. Yukti ka diatur imok loh mongke. Dan becekan haji sani nyarengin di tiang. Tunggu dados mangno ya haji aku. Neng, kita masih mongke. Iyan kita raos mongke jatuh cenenge benoh pesan bolo. Kualian haji marangan ceneng nyuci laksana rasa konde numus pangobakti haji majang ring hidup muktaneng jagat. Pangde ane tan patut bakat mending ngaji patut ane nu letah kuda cenenge pangde ceneng rewekas nepukeun sangkala mejalan ceneng pang belah-belah ngudiang ceneng jejah ngudiang ceneng sebat.
kualede pesan ceneng sap ngastiti bakti majal rengide seseunan di kawitan sinah kerahajangan sinah melah pejalan cenenge kete masih pejalan mungkin. Inggih Haji, yen sapunika pikarsani denuang titiang saireng Haji. Mejalan ceneng panglamlah aji ngastiti yang ceneng uli di pemerajaan agung. Tahu tak mungkin? Titiang mepamit. Mejalan ceneng. Tahu tak mungkin? Pecek-pecek Haji. Sebetang tiang sing jadel le. Nejani mau kelawanin tiang bakal ninggal ajen tiang. Nyen bakal ngerat tengang utawi nyodong ajen tiang ini. Tiang pantau dalam anak di tiang ring. Kayun Gusti Ayu, pariangan dalam di tiang Gusti Ayu. Sakewanten sampun apiang. Luaning puniki sampun pemutus rencanani denak lingsir kene. Sing margiang Gusti Ayu. Jalan motor. Sampun rauh ring ungkur titiang tenmu. Titiang. Ya, kerasa kena hati. Dong subuh sangkan ngaji pecah le. Cening lantas nepukin pejalan kadi jahli. Ampun yang ngaji ni ngapur ya. Senado nyenyat hati deh. Bakal mengatakan sediata tersang. Senado nih senado. Haji. Sandanten Haji membahas kadi sapunika ring dewek titiang. Wenten wicara mekadi mangkin. Boyo jesangkan ini wang atur Haji neregi dodoaku. Titiang sane banget. Nyuk semayang pisang. Dang sampun raris nih mangkin Haji pacang nyarengin titiang ketengin wanu medir dokumen. Kewantan ledangan. Nah, lego Haji nampe ngerot celik nih. Sod montong ngeling, lekat ini nih menjalani. Dan menjalani lah. Ngiring Haji. Nuju menjalani peruntungan. Nyerap cap yang matan wakil dulu. Kaden ini mirip wakil saya. Dalam kapal ukur jadi gitu. Saya ngatek gitu. Mau iwet wakil muntel di matan jengah. Muntel sakit hati noleh bikas raman ini. Seng sot-sot bakal ngentong wakil di perseban. Kadi jani lantas mepleh-pleh. Nualek kena nyerapkan wakil. Rek nyai bakal jadi rapi di pleh. Wakil tentolek lo. Gusti Ayu. Yen sampun iki teh pentanane Gusti Ayu. Sampunang Gusti Ayu metetangisan. Jak jengah ngerang kaya duwene Gusti Ayu. Aji. Dong samatra titiang pendetan medaya. Kantas ngetelang ya penyingakan Aji. Kadan titiang nak yukti.
Sangkane nulus sajangan ring sikian titiang. Kewanten tekanen. Dong sangkane naci sane meduwe winayane kadi sapuniki ha. Yen ring kelingser anajine titiang ten purun samatra titiang ten purun gitu. Kewanten ring pikas sajine, ring tingkah ajine sane puronen titiang. Dane ngaji sampun lingser. Dan pisan aji mikayunen sane jan iwang sane jan patut deh. Aji setata mikayunen kesenengan aji nen ngerago. Kewanten aji dan mikayunen sampun api sakit jat medio sana. Yang sampun kita tingkah aji ne. Sampun api jauh waluya satu, waluya buron eri kering ngalas pikas aji ne. Kekentan ampun sayu. Pendes dianake. Tuak nyanya tuak mapi tutur kena hir kabar wake. Ke walau wake santrimo tutak jak bangkon ai mantong ngasih kate. Pantawang asane nyen jebani ka peniagung jaga ada jelma sengkalo ada jelma mati. Mas Surya mula penonton nakal sekali nih. Sabilang pesu makajang mamunya aduh kijanya lakunya mau jamu tenang. Mara kipakan kadang nak mau jamunya orang janda muda. Sabilang was ngegol jatuh sebelah orang kau kena aduh goyangin nol yo. Sempat pernah kena. Apa bapak-bapak ibu-ibu goyangnya? Nebo, sebat benak kenah. Neng awenang sing jadelen, apan konen ngerasang kengken tes panas nakeng la soma. Subah ke kalian mati ke pinang somai. Cara jani ke kini jana seni dope. Aseng tindakan jak setato pelih kadono ke pinang pisagone. Toh mawinan sebat tadi nyapen busan dori ben marama payas. Atuh. Jak ijang ini aja deh mau payas kan muani-muani ya. Marah pedingah munya nih, ada orang sing mejit, ada orang nyonyo ngelenteng. Ah, sebat bener kenal. Nak muani-muani mula gitu, sehingga bang, waduh. Nah sekarang bang, korengan masih orang mulus masih. Awinan ini dewek berpikir bener. Yen jani lakar ngale soma. Apa nih bidan soma keliwat sayang kapinangi dewe. Waski jaja setada barang-barang sing tadi plas. To yen jani lakar ngale soma jelek nasibnya. Mancan soma bebodoh kudiang deh. Pragat luas kalian metajam dogenan. Sing kalian lek jumah. Nyak-nyakane tekoli luas metajam.
bersiapnya pecel-pecel. Idewek sanda di somane berpikir ben bidanya mandoman pecel-pecelan nih. Aduh, yang ben dikengkene nggak bersiap ketlu kalah. Uli diwangan bebangras munyene belok pidat mata-mata pesu. Wih, sepanan mukang pintu bepintu medendang. Sepanan ngenang kopi bekenceng melingaban. Dikengkene idewek lingabang. Aduh, yen senyak jelek asane. Yen yak dong masih asan. Aduh, awenan bejakene medag itu jakang wanya hidup empu panak kan ini di padukuan Pancakedir tuh. Aleng ketu panak kan betrune. Tuh kan jai ngetang kali jadi sing masih ngenai jok aden laku totone. Aduh. Neng sayang. Bagus panak dia no. Oh. Nih. Sangat pegelannya noren ngajum. Oh, meme. Udah besangat. Meme kadang saya nuturin dia di pondok. Pondok apa? Tanano wong suatu nurut. Nah muncen cemelah temone. Sina ada cacan ke sana. Oh, sing tadi meme basangat ngajom piana. Basa kene sen aduh sayang aduh bagus sajan. Yen mene papayasan meme dijak uang nih ben. Pantes bol. Ah. Yang depan nih sebeliwat. Kalau kijo aja meme mati nyamat jadi yang. Oh, moran. Tung-tumen jani sekat pepaya kene melah nih. Oh. Sing nyamat tegen pianak. Kanti tiang paling ngalih meme ke momai. Paling. Takon bisa go dah rumah sing nawa. Lo rumah sing nawa. Benar. Tung sakit ini cercino ke begal ini. Aduh, sepanan meme nyamat ka Pinang Made do, tunggu kene jak demen pingar ben kenal meme. Nang kenahang medina. Irago support tua. Kengken sesanan rago tua. Kengken patut penganggone rago tua. Yen kene sing terbajang cenek. Sing tadi mau payas meme.